Hello everyone. Good evening. Assalamu alaikum. Mayam ngasi video maina thangat pane ado video no phom khara tham bane. Ado yam khong ama le. Khong ising tu gyan tabiyo. Aina ngangi du da masjid khaido ko political leite. Rajniti yausan bigano haibe mina yawe harakpadu yawramaga su yaw bigano haibani ko. Aduga maduda ikoi gi bare masjid to mafam mamada yaraga laikhrabni sarane na order tara laikhrabni. Aduga Islam dane ai keno mi chen chi yade ko Islam le ning jatpada chem ka wirano mafam du de leba mafam du thengara sum boy di hakki babre masjid che khoi gi asengba wera di khoi gi du de lepa ga du sa ga damni yadraga nangam draga nangam da bai thokpa adugi stand du ngam ga damni adu dinatana adu kari khangda si gang khangbai ningang le du kai pamge kai gi noi kai khangge ba nokoina mo kai khangge noi na thau kai lege ba thau lai tro eng ning na comment du torno noi kai gi no ba khoi gi ke dau bada na khoi si hekta one side ki wanga nga ga na khoi harau ge hai ba tumin lai ko lang ga no ma thong maram khang da history nai na ra ga ne aina sida soi caption dei rakke adugi sing du pau history record thi da be da pangang ngang bana te khoi ko ando henjalakano khoi ni yaning da ba yani ai gi apam bane do phong doi do na khoi da ina do hai do follow to hai bro maitai silinau dai su atopa topa dai su muslim me amam su adoi da laurakpa da gi magi history gi oi ba pham kya lakpa do nai na ra ai su yeng of da khang bani history da hana khang de ai hana khang de ba thoina thijalu de ba doi maram da ada sum social la kai da viral lor ko do top ni ko waro bu ya de silinau sing masjid wan adu asi khaidok pam ta leite masjid ai se allah gi ming da jam ba loi roi ge dam ne allah hi gi allah gi oi kram ni masjid sa ji khoi allah da ka thokra bani allah gi ibadat to pham ni khoi gi karim ta natte do aduga india gi nation haibadu la aga di ko india sisu khoi gi first ni india si gi ngak pa izat to ba kan base sisu masi hai na ai am adu ne sine noi amok comment to bi gano maram di india gi mapal da gi india da rio chat ki bo ot nai ki ba india bo lekha ta na hindu oisunu muslim oisunu india da chathara khoi lebak si da honaram ba bisak tu na adugi maming use to ba yani yaro haibadu ra di khoi di use to ba yaro haibadu lek pane ba si maram di india da man sengba kaidorom boy ra kadi madu sabcha subject to correction ni ko aduna adugi pot ko support to roi haijabane ado aseng masjid ama sabagi wara gadi inshallah dum adu support to dam khoi masjid ai sidi khoi di allah gi garani khoi gi ba da to famni kai ge respect to roi no aduga sida political hekta masjid ama babre masjid sibo kilometer ke ano hekta ayobi hekta lala sakri ja asuk koina lan thengna mi kya side oi ka mafam du da mi oi kya thamoi ka india da aduna maram oiraga fo attack to khiba mumbai da yaw khri mi wari da yaw na ribni babre masjid side to khibai da makta revenge lo ne na aduk chaw wei su du bo hekta west bengal la sara ga hekta khoi mayam je da support to hai bro maming atopom thom kai ge taw gano noi khangda ba manung khangda ba noi na wangang gano sida mina topa communities na nga ising to tab dei kai maitai silinau na ngangi do tab dei kai bi yawe khanga ba asumba maitai oi gra pangal oi christel oi gra no never ai ma chung di ofam leiti thank you everyone